Tribunal Rona Sasing inisial BBS bakazu Secretário de Estado Arte no Cultura. Honoring inisial TC nebe comete crime mostrado hasoru lesada LM. Hanesang nefeng Tribunal Judicial Primeira Instância dili. Rona testemunha cassasing inisial BBS bakazu Secretário de Estado Arte no Cultura inisial TC nebe comete crime mostrado hasoru nefeng lesada LM. Ia sala julgamento testemunha BBS confessa. Ia data nebela apurado ia fulang abril tina rihunrora nolu resing ida. Arguido rolezada sira tuir misa Páscoa via virtual, lehusi telefone, tamba situação Covid-19. No banhira companhia hela mesa. Mensagem tama nune mate bien kalezada. Husu arguido no arguido lasimo. Mak ikus mai mosu problema. Testemunha declara. Ia domingo loronsa nolu resinin. Fulan maio tina rihunrora nolu resing ida. Mais ou menos haleu horas tuku hitu ou tuku walu dader, arguido TC telefone basasing no informa katak. Lesada LM desde horikalan to agora, sidak sai husi quarto laran. Nune sasim BBS hatang hori dehan, oda matang ne karun woska, tamba sama klatebe oda matang. Depois iha tuku sia dader, lesada ni alin telefone basasing katak. Lesada LM la iha onak kamate, ho kondisa taraan, nune familia sira halaiba polícia esquadra aimutin. Hodi hato kesa tama durante ne, lesada ho arguido problema hela de antes na arguido TC declara ba tribunal katak. Iha momento neba loron sanolu resin 5 sábado kalan. Lesada toba iha tuku sia kalan. No arguido toba iha tuku sanolu. Então iha momento ne, serania uang hakiak ne tanis. No tenke hemu susu ben, no ne arguido bahare ne ferikuan, maybe lesada toba ona. No ne arguido la consegue fanung lesada. No arguido mos declara ba tribunal katak. Iha momento neba, nia bolu nia uang no husu. Tamba sama konya inan to agora sedau hader, tamba baibain mati biang hader tukunin dader. Mai be agora lai. Nune arguido kontaktu nia aling no nia bin, katak mai loke oda matang. Tamba to agora lesada sedau hader. Enquanto tu acusação iha loron sanulu resin 5 fulan maio tina rihunrora nulu resin ida. Entre lesada ho arguido diskuti malu. Nune iha tuku walu kalang, lesada tama ba quarto laran. No sabe tiha oda matang husilaran. Nune tau fali dadersan, hare lesada mate tiha ona, ho condição taraan iha quarto laran. Portanto, motivo husi problema ne, tamba arguido halo amante hone secretaria nebe ho inicial, DCV. Nune konsekuensi husi arguido nia halok ne, halo lesada sente moras, no bubu iha koto klaran, no liman, tamba hetan tuku bebe husi arguido, no arguido TC, comete crime mostrado ba conjuse tur artigo atau sida 5 resinhat, ho referência lei número 8/2 sanulu. No artigo tolnolu resin 5 violência doméstica. Portanto, a audiência de julgamento ne, preside juiz juiz coletivo, José Gonçalves, José Quintão, Zulmiati Freitas. Ministério Público representa o procurador Luiz Hernani Rangel da Cruz, assistente vítima Adelina Olívio. No arguido retan assistência legal, o advogado privado Pedro Mauricio. Reportagem Marquita da Silva, Televisão Timor-Post. Janela informação ba emohoto. Atau tem informação atual dia kliu, kita haluha. Hane yang botão subscribe, like, halo comentário no fahe tutang ba media sosial hoto.